برای تماشابینان نگفتیم با کجا اومده. سلام تماشابینان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه ایدانه پرواز آرزوها. ما گروه ایجادی مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی امروز در چنین طبیعت بهشت‌آسای ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان سال نو میلادی را با آرزو و دستاورد و خاطرات نیک و سرود و آهنگ‌های دلنشین، شوخی‌های نمکین پیشواز می‌گیریم. بله، ما اصلا بسیار فکر کردیم که در آستانه سال نو 2026 برای بینندگان چگونه برنامه ایدانه پیشنهاد سازیم که طبعشان بریده گردد و خلاصه همین شد. بهترین تجلیل همانی است که یک گروه آدمان به طبیعت میروند و درباره دستاورد و خاطرات و آرزوهای خود صحبت میکنند. بله محمد جان، ما که سالها باز همکسب و همکار و دوست هستیم، خواستیم یک روزی استراحتیمان را در یک گوشه زیبای وطنمون گذرانیده باشیم. نه در استودیوی تلویزیون، نه در یگان صحنه، بلکه خواستیم در همین طبیعت زیبای دهه اتنوگرافی زفس ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان گذرانیده باشیم. بله قلندر، مهمترش این برنامه را با حجم و شوخی و معلومات و لحظه های جالب پر کرده ایم که امیدواریم به شما پسند آید. سالی که میگذرد برای ما اهل ایجاد برنامه های سیاحی پر از سیر و سیاحت، پر از کشفیات و پر از تجربه ها و خاطرات نو به نو بود. همین طور نیست اید محمد؟ البته سال 2025 برای سیاحت رشد سیاحی خیلی سال بابرار بود. اینفراساختار رشد کرد، شماره سیاحان و چرابینی‌های بین‌المللی افزودند. همه این ما را وادار می‌سازد که سال نو را با آرزوهای باز هم بزرگتر پیشواز گیریم. در سالهای آخر جمهوری تاجیکستان به یکی از سمت‌های جالب و آینده‌دار سیاحی بین‌المللی تبدیل یافته، با سرعت نظررس توجه سیاحان خارجی را به خود جلب می‌نماید. نتیجه های 11 ماه سال 2025 این تمایل مثبت را به طور واضح تصدیق می‌کنند. در این دوره 1,524,761 نفر سیاح خارجی به تاجیکستان وارد گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 369,060 نفر زیاد می باشد. این نشان دهنده به 31.9% افزایش برابر بوده. دلیل روشن بالاروی اعتماد جامعه بین‌المللی به اقتدار سیاحی کشور محسوب می یابد. این رشد نتیجه سیاست خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان، تطبیق برنامه‌های دولتی رشد سیاحی، تحکیم انفراساختار، ساده‌گردانی نظام روادید و پیشبرد فعال ایمیج کشور در سطح بین‌المللی میباشد. تحلیل شهروندی سیاحان نشان می‌دهد که تاجیکستان امروز نه تنها برای کشورهای همسایه بلکه برای دولت‌های دور نیز جالب گردیده است. در جای اول جمهوری ازبکستان قرار داشته بیش از 943,000 نفر شهروندان آن در 11 ماه سال 2025 به تاجیکستان سفر کردند. این نشان دهنده افزایش استوار رابطه‌های فرهنگی، تاریخی و سیاحی را بین دو کشور برادر انعکاس می‌نماید. فدراسیون روسیه با زیاده از 273,000 نفر سیاح در زینه دوم قرار داشته افزایش قریب 58.4% را تشکیل می‌دهد.
ин омор таваҷҷӯҳи рӯзафзуни сайёҳони русро ба табиати нотакрор, кӯҳнавардӣ ва сайёҳии экологии Тоҷикистон нишон медиҳад. афзоиши бесобиқаи воридоти шаҳрвандони Қирғизистон дар ҳаҷми 21 баробар гувоҳи густариши ҳамкориҳои минтақавӣ ва эҳёи сайёҳии фаромарзӣ мебошад. ҳамзамон шумораи сайёҳон аз Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Эрон, Олмон, Қазоқистон, Афғонистон ва Туркманистон низ афзоиш ёфта, Тоҷикистонро ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои гуногуни сайёҳӣ муаррифӣ менамояд. Инфрасохтори сайёҳӣ замина барои рушди устувор. рушди сайёҳӣ бидуни инфрасохтори мувофиқ ғайриимкон аст. Тоҷикистон дар солҳои охир дар ин самт пешрафтҳои назаррас ба даст овардааст. дар маҷмӯъ дар кишвар 223 меҳмонхона, 56 хостелу мотел ва 59 осоишгоҳ фаъолият доранд. иншооти хизматрасонии сайёҳӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон то Суғду Хатлон, пойтахти маҳбуби мамлакат шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ ҷойгир буда, имкони қабули сайёҳонро дар ҳама фаслҳои сол фароҳам меоранд. махсусан рушди инфрасохтор дар минтақаҳои Кӯҳистон барои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, роҳпаймоии кӯҳӣ ва сайёҳии табиатшиносӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. муаррифӣ ва иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ. дар соли 2025 намояндагони бахши сайёҳии Тоҷикистон дар 10 намоишгоҳи бонуфузи байналмилалӣ иштирок намуда, иқтидори кишварро муаррифӣ карданд. аз ҷумла ITB Берлин дар Олмон, бузургтарин намоишгоҳи сайёҳии ҷаҳон, BIT Милан дар Италия, Пакистан Travel Mart, намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар Эрон, Россия ва Чин. ин намоишгоҳҳо ба ҷалби сармоягузорон, тавсияи ҳамкориҳо бо ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ ва боло бурдани нуфузи Тоҷикистон ҳамчун самти амну ҷолиб мусоидат намуданд. ташаббусҳои миллӣ низ дар ин доира кам нестанд. Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 дар зиёда аз 20 чорабинии дохиливу хориҷӣ ташаббускор ва иштирокчӣ буд. аз ҷумла роуд-шоуҳои муштарак бо Ҷумҳурии Исломии Эрон, фестивали байналмилалии Наврӯз мероси фарҳангиву ҷаҳонгардӣ, форуми ҷаҳонии сармоягузории сайёҳӣ ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе DITE. ин чорабиниҳо Тоҷикистонро ҳамчун кишвари фарҳангсоз, сулҳпарвар ва меҳмоннавоз муаррифӣ намуданд. эътирофи байналмилалӣ ифтихори бузурги миллӣ. Тоҷикистон дар соли 2025 дар маркази таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ қарор гирифт. ба таври дигар, соли 2025 барои соҳаи сайёҳии Тоҷикистон соли эътирофи байналмилалӣ аст. Нашрияи маъруфи ҷаҳонии Lonely Planet Тоҷикистонро бар рӯйхати 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2026 ворид намуда, кишварро ҳамчун яке аз беҳтарин самтҳо барои роҳпаймоӣ ва сайёҳат дар муҳити кӯҳсор тавсия дод. манзараҳои кӯҳии нотакрор, табиати соф, ҳавои тоза ва меҳмоннавозии мардум Тоҷикистонро ба макони илҳомбахш барои сайёҳони ҷаҳонӣ табдил доданд. ин муаррифӣ тавассути шабакаҳои байналмилалӣ аз ҷумла CNN паҳн гардида, нуфузи сайёҳии кишварро боз ҳам боло бурд. ҳамзамон, тибқи таҳқиқоти ширкати байналмилалии Gallup, Тоҷикистон дар радабандии кишварҳои амн дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишғол намуд. ин нишондиҳанда омили калидӣ барои ҷалби сайёҳон буда, эҳсоси боварӣ ва оромиро барои меҳмонони хориҷӣ таъмин мекунад. хулоса, аз нигоҳи сайёҳони хориҷӣ сайёҳат ба Тоҷикистон таҷрибаест фаромӯшнашаванда. имрӯз Тоҷикистон на танҳо макони сайёҳат, балки таҷрибаи зинда аст. табиат, фарҳанг, таърих ва меҳмоннавозӣ. кишваре ки кӯҳҳояш осмонбӯсанду дарёҳояш зиндагибахш ва мардумаш меҳмоннавозу меҳмондӯст. бо рушди устувори инфрасохтор, амнияти баланд, эътирофи байналмилалӣ ва сиёсати боз ба ҷаҳон, Тоҷикистон бо итминон роҳи худро ҳамчун самти муҳими сайёҳии ҷаҳонӣ дар соли 2026 идома медиҳад. هرگاه که ها خیز نغمه را سر میکند
نغمه را سر میکند نغمه را سر میکند کاری تن بورج بطها ری دل برابر میکند دل برابر میکند دل برابر میکند کاری تن بورج بطها ری دل برابر میکند دل برابر میکند دل برابر میکند تو با گرمی و نرمی می نوازد تو را گاه با گرمی و نرمی می نوازد تو را می نوازد خاطری دل داده و دل دارو دل داده و دل دارو دل داده و دل دارو می نوازد خاطری دل داده و دل دارو دل داده و دل دارو دل داده و دل دارو زی سبب دورم ولی از اون همه گردم جدا زی سبب دورم ولی از اون همه گردم جدا هر صدای می برارم هستم با او هم صدا هستم با او هم صدا هستم با او هم صدا دیده ای هرگاه که حافظ نغمه را سر میکند نغمه را سر میکند نغمه را سر میکند کاری تن دورج بطها ری دل برابر میکند دل برابر میکند دل برابر میکند ناله تبور آوازی پر اسراری ربا ناله تبور آوازی پر اسراری ربا من به این حکمت ندارم شگورا سنجیده‌ام شگورا سنجیده‌ام شگورا سنجیده‌ام من به این حکمت ندارم شگورا سنجیده‌ام شگورا سنجیده‌ام شگورا سنجیده‌ام شگورا سنجیده‌ام شگورا سنجیده‌ام рамзия сол чӣ хел тез гузашт ҳайрон мондам ها در حقیقت برای برنامه نگاه سیاه با زیاده از 100 نفر سیاحان خارجی هم صحبت شدم و هر کدامشان فکر و عقیده خود را درباره تاجیکستان و دوشنبه بیان نمودند. با یک احساسات خوبی خودم افتخار میکردم. برای برنامه رهبره سال چه خیلی بود؟ برای برنامه رهبره سال بسیار سال سیرکاری پرتلاش بود و باور میکنی بعضا فکر میکنم که خیلی مونده شدم ولی
ҳар қадам, ҳар сафар, ҳар навор нерӯи нав мебахшид. бале, воқеан Наҷиба, соли гузашта барои ҳамаи мо соли беҳад серкор буд ва ҳамагон аз паси коре, аз паси таҳияи барномае овора буданд, вале бояд ба ҳар сурат гуфт ки мо ҳамагон дар як кор ҳамону муттаҳид будем, муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистони бештосол. Ҳамин тавр не бачаҳо? Албатта дуруст қайд намудӣ Муҳаммад. Вазифаи мо охир муаррифӣ намудани имконияту он мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад, то ки ҳарчи бештар ба Тоҷикистони азизи мо гардишгарон биёянд. Ва фикр мекунам ки дар соли 2026 ҳар як шахс орзуву нақшаи худашро дорад. Рамзия, дар соли 2026 чӣ орзу дорӣ? албатта орзуи ман табассума бинед бачаҳо. Рамзия ба фикрам шоҳзодаро дар аспи сафед тасаввур намуда. не, аз куҷо ман мехостам аз сарояндаи дӯстдоштаам, зодаи ҳамин деҳа, зодаи ҳамин диёр Амир Рамза Давлатов як сурудро бо тамошобинон гӯш кунам. хеле хуб аст. ин лаҳза набошад мо як суруди дилнишинро дар иҷрои сароянда Амир Рамза Давлатов якҷоя тамошо мекунем. سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه چشمت گلی بادام لبت نی شکر است رخساره تو زی برگی گل تازه تر است دردت کشم زی مغز و جانوش کندم گویا کی غمت از تو وفادارتر است سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه ای دوست بیا یک دم زی جای بیزنیم دلگیر شدیم یک مرحبای بیزنیم یا ای سری صبح بگو که در کارم نیست آن جایی دیگر یک دست پای بیزنیم سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه صد برگی سفیدی سحری روی شما با نوگی قلم کشیده ابروی شما
صیادی عجل اگر امانم بدهد تا من بینم به زندگی روی شما سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخوانم 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 گر یاری منی بیا بخوانم محمد جان در سال نو چی نقشه داری؟ شاید یگان لایحه‌ای نوه میخوای پیشنهاد کنی؟ бале ҳамроҳи коргардони барнома аём ҳусейнов боло як лоиҳаи барномаи телевизионӣ кор карда истодаем. بسیار خوب و البته تماشا خواهیم کرد. این برنامه رو نگفتیم برنامه چی نام دارد؟ номи барнома роҳхат, лекин давомашро намегӯям. бигзор бинандаи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии худаш пайгирӣ кунад барномаҳои моро. خوب است محمد جان و درباره ارزویت میخوام پرسم. در سال نو شاید یگان ارزوی داری؟ یگان ارزوی میخوای که عملی شود در این سال نو؟ орзу баландии аз сатҳи бар 7495 метр. ниҳоят ман баландтарин қуллаи тоҷикистон исмоили сомониро фатҳ кардам. ман инро тавонистам. محمد کاراوی не намегӯям. агар гӯям шояд амалӣ нашавад. خیر ضرر نباشد در گوش ماهیچه طلایی گوشواد عملی شود. қаландар моҳичаи тиллоӣ гуфтивӯ барномаи экотуризм ба ёдум зад. медонед дар ҳамин барнома ҳатто моҳичаи тиллоиам иштирок мекардааст. дар барномаи экотуризм бале ана барои чи акаи садриддин ҳамроҳи мо нестанд? ҳоло кадом як моҳичаи тиллоиро ба даст оварданду куҷое орзуҳояшонро иҷро кардаасту истироҳату фароғат доранд? не акай садриддин моро фаромӯш накардааст. вай барои сабти барномаи экотуризм шояд банд бошад ва ин лаҳза барои бинандагон як навори хеле ҷолибро аз манзараву табиати биштосои тоҷикистони азизамон шояд то ҳозир ягон кас дар бораашон маълумот надошта бошад пешниҳод менамояд сюжетро. пас ҳамроҳ тамошо мекунем. соли 2025 барои ҳайати эҷодии барномаи экотуризм соле буд пур аз пешравӣ, кашфиёт ва хотираҳои фаромӯшношаванда. дар тӯли ин сол ба гурӯҳ муяссар гардид ки беш аз 10 мавзеи ҷолибу дидании сайёҳиро
бахусус ҷойҳои бисёр мувофиқ барои сайёҳатҳои экологиро наворбардорӣ намуда, онҳоро дар шакли барномаҳои мукаммал ба тамошобинон пешниҳод намояд. қисми зиёди ин мавзеъҳо то имрӯз ҳеҷ гоҳ ба таври касбӣ наворбардорӣ нашуда буданд. аз ҷумла мо дар давоми сол 2 маротиба ба канори деҳаи ёли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сафар анҷом додем. ҳам дар гармои тобистон ва ҳам дар рӯзҳои барфпӯши зимистон бузи морхӯрро аз наздик мушоҳида ва наворбардорӣ кардем. ин лаҳзаҳои нодир тавонистанд ҳарчанд каме ҳам бошад, хотири бинандагонро болида гардонад. дар ноҳияи айнӣ яке аз зеботарин мавзеъҳо такоби теғаро то охир кашф намудем. табиаташ дилфиребу нотакрор, ҳавояш софу тоза ва обҳояш мусаффо ҷорӣ мешаванд. дар ин масир то пиряхи ҳавзак расида, як саёҳати воқеан хотирмон анҷом додем. дар давоми сол ҳамчунин аз мавзеъҳои машҳури Искандаркӯл, кӯлҳои Аловиддин ва чандин гӯшаи зебову дидании шаҳри Панҷакен, аз кӯли Калон ва Чуқурак то Аълои Калон ва дигар мавзеъҳо барномаҳои таҳлилию тарғиботии экотуризмро омода намуда ба дӯстдорони сайёҳии экологӣ пешниҳод кардем. яке аз орзуҳои дерини ҳайати эҷодӣ қадам гузоштан ба рӯи пирях буд ва хушбахтона дар соли 2025 ин орзу амалӣ гардид. бо талошу кӯшишҳои зиёд то пиряхи Саидои Насафӣ расидем, ки дар қисми болоии мавзеи типчоқи ноҳияи Лахш ҷойгир аст. дарозии ин пирях тақрибан 12 километр ва паҳнояш беш аз 1 километр мебошад. ҳангоми рафту баргашт гуногунии биологиро мушоҳида намуда, намудҳои гуногуни ҳайвонотро низ дидем. дар атрофи чанд кӯли зебо сайру гашт кардем ва ҳатто шабро дар канори яке аз кӯлҳои дилфиреб сипарӣ намудем. сафари хотирмони дигар барои гурӯҳи эҷодӣ сафар ба мавзеи Хуррамдара дар ноҳияи Шаҳристон буд. мо 3 шабонарӯз дар ин ҷо қарор доштем. аз ҳавои салқину форам лаззат бурдем ва ҳатто зери борон бо ҳамсафарон лаҳзаҳои шодию хурсандиро таҷриба кардем. расидан то моҳкӯли нозанин дар охири Хуррамдара ва наворбардории зебоиҳои атрофи он худ як дастоварди арзишманд ба ҳисоб меравад. борҳо ба дараи Ромид сафар кардем, вале сафари соли сипаришуда ранги дигар дошт, зеро пас аз он ки резервати биосферии Ромид ба рӯйхати резерватҳои ЮНЕСКО шомил гардид, ин бароямон мояи ифтихори бузург шуд. дар ин замина мо имкониятҳои сайёҳии экологӣ, инчунин олами ҳайвоноту набототи ин резерватро ба таври васеъ тарғиб намудем. дар мавзеи Сарихосор мӯъҷизаҳои табиӣ дидем, ки воқеан ҳайратовар буданд. рангорангии табиат, дарахтони аҷиб бо гулу гиёҳҳои гуногун ва дидани хирси малла аз наздик аз тарафи дигар ҷозибаҳое буданд, ки бовар дорем бинандагонро низ ба ҳайрат овардаанд. дар дараи Қаратоғ бошад, қариб дар ҳамаи фаслҳо рӯзҳои офтобӣ, боронӣ ва ҳатто барфӣ гашту гузор кардем. шаршараҳои аҷиби он ба ин дара ҳусни хос мебахшанд. дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон сафарамон ба мавзеи таърихии Тахти Сангин хотирмон буд. дар ин доира аз бешаи палангон ва дигар мавзеъҳои мувофиқ барои сайёҳатҳои экологӣ барномаҳо таҳия кардем. дар охири сол низ муяссар шуд ба чандин мавзеи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сафар намуда барномаҳои ҷолибу диданӣ омода ва пешниҳоди бинандагон гардонем. хулоса соли 2025 барои ҳайати эҷодии барномаи экотуризм соле буд бо барор, пур аз сафарҳо, кашфиёт ва хотираҳои рангин, ки дар саҳифаҳои фаъолияти мо нақши фаромӯшношаванда гузошт. Саид Муҳаммад, кора тамом шуда бошад, биё камтар ба ман ёрӣ де. Қаландар, аз вақташ ошпазӣ мекардӣ ва ё дар ҳамин барнома ошпаз шудӣ? ростӣ ман ба ҳамин хӯрок пухтан дар табиат ку дӯст медорам машғул шавам ва бисёр писандавам ҳаст. ман ҳам медонам, ки туро чанд бор ба барномаи лаззати табиат даъват намудам. ҳа, рости гап даъват кардан чанд маротиба, лекин ё бо сабти барномаи агротуризм машғул будем, ё кадом як барномаи дигарро сабт мекардем. мутаассифона иштирок карда натавонистем чанд дафъа. Қаландар, ҳоло имкон аст намехостӣ ошпази асосии барномаи парвози орзо бошӣ? ростӣ Саид Муҳаммад, ман ҳам дар ҳамин фикр будам. гапи ту маъқул. Муҳаммад вақте ки оташро гирён мекунад, машғул мешавем, мушкил нест. пас фикр кун, ки орзуат амалӣ шудааст. орзуи ман? орзуи ман
қаландар, ай қаландар, куҷо рафтӣ? ها چی گپ شد؟ орзуи ту ҳамин ошпази барнома шудан буд? ها همین بود آرزوی من. میخواستم آشپز برنامه باشم. بهترین قلندر. من هم همینجا همین فکری را داشتم که کی آشپزی بهترین می شود. فکر میکنم که قلندر از عهده‌اش میبراید. بله. بچه ها میدونید که سال روان از جانب ریاست سیاحی، تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی چقدر مکانهای جالب و تماشاباب در برنامه سیاحی ورزشی نشان داده شدند. албатта маконҳои хеле зиёду ҷолиберо ҳамроҳи сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат сайру тамошо кардем ва ҳатто ман як сюжети хурдакакам дар ин мавзӯъ омода кардам. بسیار خوب و حالا همراه تماشابینان از مکان جالبی که محمد جان برای ما آماده نموده است یک جای تماشا میکنیم. дар соли 2025 мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун маркази муҳими сайёҳии варзишӣ дар минтақаи осиёи марказӣ боз ҳам мустаҳкамтар гардид ва бо суръат таваҷҷӯҳи варзишгарон ва сайёҳони дӯстдори таҷрибаҳои ҳаяҷонӣ аз дохилу хориҷи кишварро ба худ ҷалб намуд. гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ дар тӯли соли гузашта тавонист ба бештар аз 20 минтақаи нави сайёҳатҳои варзишӣ анҷом диҳад ки ин натиҷаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ва ташрифи назарраси сайёҳон ва такмили инфрасохтори сайёҳии кишвар буд. Ин сафарҳо на танҳо имкони кашфи манзараҳои нотакрори меҳанро фароҳам оварданд, балки ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, варзишӣ ва рушди иқтисодии минтақаҳо мусоидат намуданд. таҳлили фаъолияти гурӯҳи эҷодӣ нишон медиҳад, ки минтақаҳои Тоҷикистон имрӯз барои варзишгарони ҳама сатҳҳо аз навомӯзон то касбиён ҷолиб гардиданд. дар байни сайёҳатҳои варзишӣ ба минтақаҳои ҷолибу диданӣ сафар ба Сафеддараи ноҳияи Варзоб бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур, сайёҳати варзишӣ ба Пиёздараи ноҳияи Варзоб бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Лабиҷаи ноҳияи Айнӣ бо ширкати сайёҳии ватании Дургард, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Кони Селбур Аметисти ноҳияи Шаҳринав бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур, сайёҳати варзишӣ ба шаршараи Эхои Ғузғарфи ноҳияи Варзоб бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур, сайёҳати варзишӣ ба кӯҳи Сурхнӯи шаҳри Ҳисор, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Арақшини ноҳияи Варзоб, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи шаршараи Эшонбобои ноҳияи Варзоб, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Найзаблоқи ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Темурдараи ноҳияи Шаҳри Нав, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Лолакули Хоҷасанхоки ноҳияи Варзоб, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Хуҷмакияхи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Шуробаки ноҳияи Шамсиддин Шоҳини, сайёҳати варзишӣ ба кӯлҳои Аловуддини ноҳияи Айнӣ вилояти Суғд, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Шуробаки ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон, сайёҳати варзишӣ ба шаршараи Сиёҳи ноҳияи Варзоб, сайёҳати варзишӣ ба кӯҳҳои Фони вилояти Суғд тавассути экспедитсияи кӯҳнавардӣ, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Фанфарохи ноҳияи Варзоб, сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Ойборики ноҳияи Варзоб ва сайёҳати варзишӣ ба минтақаи Яхчимобайни ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамроҳи ҳамкорон аз ҷумлаи беҳтаринҳо буданд. ин минтақаҳо бо манзараҳои кӯҳӣ, шаршараҳо, кӯлҳо ва имкониятҳои кӯҳнавардӣ, роҳпаймоӣ ва сайёҳати экологии варзишӣ фарқ мекунанд, ки афзоиши ташрифу иштироки сайёҳони хориҷӣ аз кишварҳои ҳамсоя ва дурро ба вуҷуд оварданд. рушди сайёҳии варзишӣ бидуни ҳамкориҳои мустаҳкам ва чорабиниҳои оммавӣ ғайриимкон аст. дар соли 2025 гурӯҳи эҷодӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ чун Амиртур, Дургард ва Артуч ҳамкории зич дошт, ки ин ба ташкили сайёҳатҳои бехатар ва ҳаяҷонӣ мусоидат намуд. ҳамзамон аз ҷараёни мусобиқаҳои байналмилалии аспдозӣ, 15-умин ниммарафони байналмилалӣ, Гранд Слам 2025, дави миллӣ ва веломарафон дар шаҳри Душанбе, инчунин мусобиқаи ҷумҳуриявии велосипедронӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон, нашрҳои махсуси барномаи сайёҳии варзишӣ таҳия шуданд, ки ҳазорон иштирокчиёнро аз дохилу хориҷи мамлакат ҷалб карданд. дар соли 2025 ҳайати эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ дар доираи экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё ду нашри барномаро аз минтақаҳои кӯҳии Шихан Таратауи ҷумҳурии Башқирдистони Федератсияи Россия ва Медеу Шимбулақи ҷумҳурии Қазоқистон таҳия намуданд, ки робитаҳои минтақавиро дар соҳаи мазкур густариш доданд.
соли 2025 барои соҳаи сайёҳии варзишӣ соли кашфиётҳо ва эътирофҳо буд. гурӯҳи эҷодӣ бо шахсиятҳои шинохта ва саҳмдори соҳаи кӯҳиву кӯҳнавардии кишвар аз ҷумла маҳмурод ашуров, нахустин фаттоҳи тоҷики қуллаи исмоили сомонӣ ва виталий хинензон, нахустин фаттоҳи тоҷикистонии қуллаи баландтарини ҷаҳон Эверест, суҳбатҳо ороста аз рӯзгору таҷрибаи онҳо барномаҳо таҳия намуд. ҳамчунин барномаҳо дар бораи минтақаҳои муносиби сайёҳати варзишӣ, кӯҳиву кӯҳнавардӣ, қоидаҳои махсуси сайёҳати варзишӣ, фарқиятҳо миёни сайёҳати варзишӣ ва дигар намуди сайёҳатҳо, инчунин шароити таълиму омӯзиш дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба кӯҳнавардӣ, шухпаймоӣ ва лижаронии кӯҳии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуданд. хулоса имсол Тоҷикистон на танҳо макони сайёҳату варзиш, балки таҷрибаи зиндаи кӯҳиву кӯҳнавардӣ ва сайёҳати экстремалӣ барои минтақа ва ҷаҳон буд. бачаҳо бубинед, боду ҳаво пешгӯинашаванда ҳастанд. мо барфро интизор будем, вале дар ин ҷо борон борида истодааст, вале шояд дар дигар минтақаҳо айни замон барф борида истодааст ва мо ҳам дар ин ҷо дар баландкӯҳҳо барфро мушоҳида намуда истодаем. вале ин барои сабти барномаи мо, барои базми имрӯзаи мо ягон монеаро эҷод намекунад. мо идома медиҳем барномаро. коратон тамом шуда бошад. биед акнун вақти ҳамон асосии ошпазӣ фаро мерасад. биед ба назди дег. хеле хуб аст. ку чӣ шуд? ҳама чӣ ба фикрам омода шудааст. Биринҷ омода аст. оташ ҳам омода аст. сабзиам омода шудааст. коргардон ҳам омода аст. коргардон? бале, ҳамаки мунтазир аст ки як сӯзро барои мову шумо бинандагон пешниҳод кунам. хеле хуб аст. биед аз коргардон хоҳиш намоем ин лаҳза барои тамошобинон як суруди дилнишинро пешкаш намояд. دلبرزین آباد کرمچایی دلبرزین آباد کرمچایی که دلبری جون به سوی کار می آیی که دلبری جون به سوی کار می آیی روی مالی سرد روی مالکی یغنابی روی مالی سرد روی مالکی یغنابی یک مسکیره دا این بچهی مچایی یک مسکیره دا این بچهی مچایی زمینی فجبالی مچا مردانی پننگ و آرداری مچا نمه چگونه میتوان شد هر سال نمه چگونه میتوان شد هر سال هر خاکی وطن امیدکاری مچا هر خاکی وطن امیدکاری مچا دلبرزین آباد کرمچایی که دلبری جون به سوی کار می آیی روی مالی سرد روی مالکی یغنابی روی مالی سرد روی مالکی یغنابی یک مسکیره دا این بچهی مچایی یک مسکیره دا این بچهی مچایی
بر سری را بود یک پاره اینام بحری مسافر دارده هر خانه ای آن که بر سری را بود دل بر زین آباد کرم چایی دل بر زین آباد کرم چایی که دل بری جون به سوی کار می آیی که دل بری جون به سوی کار می آیی روی مالی سرد روی مالکی یغنابی روی مالی سرد روی مالکی یغنابی یک بوسگیره دا این بچه‌ی مچایی یک بوسگیره دا این بچه‌ی مچایی қаландар ба гумонам зирбаки ошам омода шудааст ва вақти андохтани биринҷам расид. бале албатта ва биринҷро меандозем. Саид Муҳаммад дор چقدر طبیعت زیبا. نمیدونم ثبت برنامه چی گونه گذاشته ایستاده است ولی برای من این طبیعت بسیار هم پسند آمد. خیلی زیبا. ببینید کلاه‌های بلند، این طبیعت، این خانه‌های قدیمی، همه این بسیار جالب است. بله نجیبه، ما هم خواهش داشتم انا در همین منظره های برفپوش در فصل زمستان همه کسا برف بازی کنیم. چی خیلی است برف بازی؟ بله. همه یک فکر کردیم. بسیار افسانه‌ای می‌شود. خیلی خوب. باور کنید امروز بسیار خرسند شدم. این اتحاد و سرجمی و همدلی و همدیگرفهمی همکاران عزیز، این طبیعت، این منظره، این زیبایی رو بینید بسیار هم جالب است، بسیار هم دلربا است و برای من این مکان، این موضع خیلی پسند آمد. کوههای برفپوش و قله‌های سربافلاک، طبیعت زیبا و تماشاباب، محیط آرام، اینفراساختور مجهز سیاحی و مهمتر از همه کوچه‌های آراسته و پیراسته. این است دید اولین هر بیننده از ناحیه آوازه‌دار درواز. سفر به درواز از لحظه‌های اول احساس دیگرگونه می‌بخشد. راه‌های کوهستانی که از میان منظره‌های ناتکرار می‌گذرند، خود یک تماشای جالبند. ناحیه درواز دارای یک قطار موضع‌های جالب سیاحی میباشد. موضع استراحتی و سیاحی چهارچمن، دهه اتنوگرافی زفس، دهکده‌های گوناگون سیاحی و غیره ها. ناحیه درواز که در شهر دوشنبه کلمه قرار دارد، ناحیه سیاحی به حساب می‌رود. در ناحیه درواز 6 مهمانخانه، 3 هومسته، یک استراحتگاه چهارچمن، 2 آثارخانه، 25 موزه‌های زیارتی، 10 موزه‌های اکولوژی، 9 آشخانه موجود می‌باشد که برای قبول سیاحان آماده هستند. در 11 ماه سال 2025 به ناحیه درواز تا 20,000 سیاح به خط گرفته شده است که از این شماره 12,000 سیاحان داخلی میباشند و 8,000 سیاحان خارجی را تشکیل میدهند. در سال 2025 برای ناحیه درواز برای سمت سیاحی خیلی امکانات‌های خوب و با نتیجه‌های نظررس نول گردید. درواز میتواند برای رشد اکوتوریسم، اگروتوریسم و سیاحت فرهنگی زمینه استوار باشد. این ناحیه مکانی است که هر مهمان پس از بازدید با خود نه تنها عکس‌ها بلکه احساس واقعی سیاحت و تماشا را میبرد. در نزد کمپلکس سیاحی زیوس دهه اتنوگرافی ساخته با 8 عدد خانه‌های لایی
қадимаи мардуми Бадахшон сохта шудааст ки аз фарҳанги миллати тоҷик, аз фарҳанги мардуми Бадахшон гувоҳӣ медиҳад, ки барои муаррифии фарҳанги миллати тоҷик барои сайёҳон шаҳодат медиҳад. дарвоз гӯшаи зебои ватани мост ки ҳар фасл ҷозибаи худро дорад ва ҳамеша барои меҳмонон боз аст. وطنازم من از بشکمی تو بینازم از بهاری خورمی تو وطنازم من از بشکمی تو بینازم از بهاری خورمی تو چو بلبل سرایم در کنارت چو بلبل سرایم در کنارت سرودی صلح و رمزی پرچمی تو سرودی صلح و رمزی پرچمی تو وطن 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 جو وطن 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 جو سحر خاکی تو بوی مشکی تر کرد دلم را مری پاکت پاکتر کرد سحر خاکی تو بوی مشکی تر کرد دلم را مری پاکت پاکتر کرد دو چشمم از جمالت نور بگرید خیالم مژده‌ای وصفت بسر کرد دو چشمم از جمالت نور بگرید خیالت مژده‌ای وصفت بسر کرد وطن 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 جو وطن 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 جو وطن وطن چون مادری نسلت بزرگ است مقدس کشوری اصلت بزرگ است وطن چون مادری نسلت بزرگ است مقدس کشوری اصلت بزرگ است بهاری خورمی فصلت بزرگ است و عالم نامه‌ای فضلت بزرگ است بهاری خورمی فصلت بزرگ است و عالم نامه‌ای فضلت بزرگ است وطن آزم من از بشکمی تو بینازم از بهاری خورمی تو وطن آزم من از بشکمی تو بینازم از بهاری خورمی تو چو بلبل سرایم در کنارت چو بلبل سرایم در کنارت سرودی صلح و رمزی پرچمی تو سرودی صلح و رمزی پرچمی تو وطن 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 جو وطن 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 جو وطن 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 جو وطن наҷиба дар соли 2025 чӣ хотироти фаромӯшнашаванда дорӣ? хотирот бале хотирот бисёранд лаҳзаҳое буданд ки воқеан дар хотир дер боз мемонанд фаромӯш намешаванд ва бубинед ана имрӯз ҳам ҷамъ омадем ин ҳам бароям як хотираи хуб мешавад. наҷиба ту чӣ орзу дорӣ дар соли 2026? ман орзу
ҳамеша чунин сарҷаму иттиҳод боше ва лаҳзаҳои беҳтаринро бо ҳам якҷоя гузаронем. воқеан چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره رفتی رفتی رفتنات صد خیرا گشتنات رفتی رفتی رفتنات صد خیرا گشتنات رو مالکش بسته ای صد خی کج بستنات رو مالکش بسته ای صد خی کج بستنات چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره خنده کنان میروی میروی و میروی خنده کنان میروی خنده کنان چی باشه جلوه کنان میروی خنده کنان چی باشه جلوه کنان میروی چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره بادامی پر مغزی من جانانه این نغزی من بادامی پر مغزی من بادام که دو مغز دارد تو یارکی نغزی من بادام که دو مغز دارد تو یارکی نغزی من چکره چکیدن گیره زلفاش خمیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره آی روخی جانانه عرق چکیدن گیره زندگی به اردو کردن شیرین است و هر سالی نو یک قدم استوار به خاطر باز هم آرزو کردن و رسیدن به آرزوهای نیک یکی ما است. خب سید محمد تو در سال گذشته چه خاطره ها داشتی و به کدام هدفات رسیدی؟ آرزو داشتم که به بسیار مکان‌های سیاحی کشورمون سفر کنم و برای دوران سیاحت برنامه‌های خیلی خوب پیشنهاد کنم. در سال نو باشد آرزو دارم من میدونم تو چی آرزو کردی. با فکرم سید محمد میخواهد که در سال نو 2026 به یگان کشور معروفی سیاحی سفر کند و از اونجا برنامه سیاحت جهان رو برای بینندگان پیشنهاد شاید همینطور.
хуб ман фикр мекунам ош ҳам аллакай омода шудааст ва ҳама каса ҷамъ мешавем ва ошро мекашем. Марҳамат. ош бисёр хушнамо шудааст. Мебинем ки лаззаташ чӣ мебошад. маззааш чӣ хел аст? چک چک بارانی فورم میبارم قطره به قطره شالیده به تیر زید تیارم سوی سما مرا تیارم زود زود میبرم 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 ابرها دور از منی تو چون زمین از ستاره ها مرا دور از تو تیارم زود زود میبرم تنها تو را دوست میدارم یادی تو را در دلم دارم تنها تو را دوست میدارم روی زیبایی تو همیشه خیالم فریاد من میرود تا سما ای جان من میشویم باز یک جا فریاد من میرود تا سما ای جان من میشویم باز یک جا در غریبی بین بیگانه ها گشته آواره با امیدیان که مرا سوی تو تیارم زود زود ببره تنها تو را دوست میدارم یادی تو را در دلم دارم تنها تو را دوست میدارم روی زیبایی تو همیشه خیالم تنها تو را دوست میدارم یادی تو را در دلم دارم تنها تو را دوست میدارم روی زیبایی تو همیشه خیالم марҳамат, ҳама чиз омода шуд. имрӯз як ҷашни дигарам дорем. бале Чӣ ҷашн бошад? зодрӯзи қаландар. зодрӯз муборак шавад, муборак шавад. воқеан ман имрӯз зодрӯз дорам худамам фаромӯш кардам. дар вақташ омода расидам аз салом салом. кани марҳамат. рости аз зодрӯзи қаландар ман ҳам хабар доштам ки имрӯз зодрӯз дорад ва кӯшиш кардам ки сари вақт омода расам. зинда бошед. анами тӯҳфа барои ту қаландар муборак шавад ва орзу мекунем ки раҳмат зиндагии пурсаодат ва
умри дарози пурбаракат дошта Раҳмат. бошӣ. зинда бошед беҳтарин. курсиҳои бароҳат О, бисёр. шумо медонед инро мо аз куҷо дастрас кардем? Аз куҷо? аз ширкати пикник Иҷора гирифтед ин курсиҳоро ё харид намудед? иҷора гирифтем. Иҷора. ширкати пикник дар шаҳри душанбе фаъолияташро ба роҳ мондааст, яъне фаъолият мекунад ва ҳамин гуна лавозимот ё маҳсулоти сайёҳиро ба иҷора медиҳад. Як фаъолияти хуб ҳам дорад. шуруъ аз ҳамин гуна хаймаҳо ва то ҳамин курсиву дигар намуди маҳсулоти сайёҳиро сайёҳон метавонанд ба иҷора гиранд ва ба ҳамин гуна тавре ки мову шумо саёҳат карда истодаем ҳамин гуна саёҳат карда бошад. имрӯз маҳз ҳамин хаймаву курсиҳо дар ин боду ҳаво бисёр саривақтӣ буданд. Ҳарчи овардем. ҳарчи овардед. Акай Садриддин, ман ба шумо як савол дорам. мо ин қадар аз имрӯз аз субҳи барвақт дар ин макони сабти барнома ҷамъ шудем, бисёр чорабинии хотирмон доштем. шумо дар ҳамин вақт дар куҷо будед? ман ҳам аз субҳи барвақт дар ҳамин ҷо будам. ан ҳамин маҷмаи сайёҳиро ки шумо дар назар доред, яъне маҷмаи зевс хеле калон аст. шумо ҳама ҳамин маҷмаъро тамошо кардед? дар қисмати болои ҳамин маҷмаъ ҳавзҳои моҳӣ аст. 10 ҳавзи моҳӣ бунёд карданд ва хеле зебо замонавӣ ҳам бунёд карданд. Як намудҳои зиёди моҳӣ парвариш карда мешавад ба таври замонавӣ. ҳавзчаҳо шуруъ аз анон моҳичаҳо то моҳиҳои калон, яъне вобаста ба ҳаҷм ва вазни моҳӣ ва сину соли моҳӣ онҷо ҳавзҳо ҳастанд. яъне хеле фаъолияти хуб ба роҳ монда шудааст. дар поёнтар хонаҳои капсулӣ яъне ки сохтанд, инҷо гузоштанд ва сайёҳон метавонанд дар ҳама вақт хоҳ дар зимистон хоҳ дар тобистон дар тамоми фасли сол имкон доранд аз ҳамин гуна шароитҳо истифода баранд. мо рости гап ҳамроҳи намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз аз субҳи барвақт дар ҳамин ҷо будем ва вобаста ба ҳамин имконият ман мехоҳам миннатдории худро ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз расонам, чунки барои таҳияи барнома, барои ҳамин гуна шароите ки барои шумо буд, барои мо кӯмак карданд ва ҳамкорӣ бениҳоят зич ҳам доштанд. ош хунук нашавад. дуруст, марҳамат. маззаи оши ин ки буд? қаландар буд? сои ҷашну шумо кор фармуед яъне. мо дер хабардор шудем. хеле булад. орзуи онҳо будааст. ошпазӣ? бале. дар гузаштаам ош пухта будӣ? вале якчанд бор, вале фикр намекардам ин қадар болаззат барояд. оши худатро таъриф мекунӣ? не, воқеан бисёрам болаззат. воқеан болаззат. бисёр барои ман ҷолиб аст ки Акай Садриддин барои шумо чӣ тӯҳфае дода бошанд. як бор мекушед мебинед. рост барои манам ҳамин чиз ҷолиб шуд. биё мекушем, кӯмак кунед. анакун қаландар се орзуятро гӯй. ман фикр мекунам вақте орзуямро гӯям амалӣ мешавад, не ба муҳитаи тилои аҷоиб. хуб, орзуи аввали ман орзуи аввалам бигзор байни ману муҳчаи тилои монатӣ буд. орзуи дуюмаш чи аст? фақат ин орзуятро ба мо бинандаҳоам гӯй ки барои ҳама ҷолиб аст. орзуи дуюм ҳамин аст ки бигзор соҳаи сайёҳӣ дар ватани мо бозам рушд кунад ва ба намун ҳадафи оне ки 2.5 миллион сайёҳ дар як сол ташриф оранд ба ватани зебои мо бирасем. ҳамин аст орзуи дуюми ман. беҳтарин орзуи ҳамаи мо ҳам ҳамин гуна аст. саломат бошед. воқеан имрӯз бисёр рӯзи хотирмон буд барои ҳар яки мо дар ин ҷо истироҳати хуб доштем ва орзу менамудем ва бисёр хуб шуд ки ина боз дар гирди дастархон бо ҳам ҷамъ омадем ва итминони комил дорем ки ин барномаи соли навии мо барои бинандагони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳам писанд меояд. ва аз ҳама ҷолиб дар ин барнома мо ҳама бисёр орзуҳои ширин намудем. зеро зиндагӣ беорзу ширин набуд. зиндагиро орзу ширин намуд. бале, воқеан ҳам. барои ман ҷолиб омад ки ҳамон орзуи сеюми қаландар чӣ буд? бале, неким набуд.
медонед бояд як кор мекунем. Орзуи сеюми ман ҳамин аст ки бигзор акай Садриддин ҳам орзуашонро гӯянд. Ҳамаи мо гуфтем, лекин орзуи акай Садриддинро нафаҳмидем. дуруст. яъне ҳамаи шумо орзу кардед ва умед доред ки дар соли нав орзуатон амалӣ шавад. Охир инҷо моичаи тиллоӣ боз аст. Шояд орзуҳои моро шунида бошад. ҳатман ман шунидагӣ аст. орзуи ман ҳамин ки орзуи ҳамаи шумо дар соли нави милодӣ амалӣ гардад. Беҳтарин. Ташаккур. як қадам ба сӯи табиат ин як нафас ба ояндаи дурахшон аст. пас дӯстдори сайёҳат ва телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.